Ngiphinde nginamukele kuyona-ke i-channel bafowethu. If umusha ngiyocela ungakhohlwa uku-subscribe, uphinde-ke u-like amavidiyo esiwaphostayo. Lana-ke ngiphathele udaba oluthinta laphayana-ke. Omunye-ke wesilisa wanongoma-ke umntwana-ke bunganzulu-ke oneminyaka-ke engu57, othi-ke uxoshwe yinduna yakhe emsebenzini-ke imsola ngokuthi-ke uthakathe uzakwabo washona. UZulu-ke ube ngomunye wabasebenzi-ke abaphusha-ke izinqola ezithuthela-ke abantu-ke impahla uma beqeda ukuthenga laphayana-ke esitolo sakhona-ke kwa-Spar kwaNongoma. So, lapha-ke uthe ubesebenza-ke e-Spar waxoshwa-ke yinduna yakhona-ke ngemva kokumsola ukuthi-ke uyathakatha-ke nokuthi-ke uthakathe uzakwabo-ke ophathwe yizinyawo wase washona. So, uZulu-ke usevule icala-ke lokwehlisa isithunzi-ke ngokusolwa ngokuthakatha-ke yinduna yakhe, yabo. Ayibize-ke ngoMsimanga isibongo sayo-ke leyo nduna, athe-ke ize yamxosha-ke nasemsebenzini-ke imnuka ngako-ke ukuthakatha-ke. Ukhulumela amaphoyisa-ke akhona lapha kwaZulu-Natal, uqinisekisile ukuthi-ke uZulu-ke umntwana lo uye wavula-ke lona-ke icala-ke. UZulu uchaze uMsimango wathi-ke uyinduna yase-Spar, aphinde-ke abe yinduna yenkosi-ke khona lapha endaweni. Uveze ukuthi-ke isono sakhe kube ukuthi-ke angakwazi-ke ukuphumelela emngcwabeni kazakwabo akade besebenza nawo, yena lo ophathwe izinyawo wase eyashona. Ngaphambi kosuku lomngcwabo uthe kwaba nomhlangano lapho-ke kwaqoqwa khona-ke umnikelo wabo-ke u-R50. Ukumcaphuna nje uye wathi-ke kwabe sekuthiwa-ke abaphakamise-ke izandla-ke abangazophumelela ukuya emngcwabeni. Uthi-ke waba ngomunye wabo-ke abangakwazanga ukuthi-ke bengaphumelela kuwona-ke umngcwabo. Uthe-ke simphathe kabi isenzo sikaMsimango, wathi-ke ufuna-ke achazelwe-ke izwe ukuthi-ke ngobani ukuthi-ke uyena-ke othakathe umufi washona. Uthe-ke okunye-ke ukuthi-ke umufi ube yisoka lendodakazi kaMsimango, manje akazi noma-ke ubhodlela kuyena ngoba ephethwe kabuhlungu wokushona kwesoka lendodakazi yakhe. So, uthe okusamjabulile ukuthi-ke uMsimango ageze igama lakhe ngemva kokumhlambalaza-ke phambi kwabanye ozakwabo-ke ngokusho kwakhe laphayana-ke umntwana-ke uZulu. So, kuthiwa-ke uMsimango akafunanga ukuphendula-ke ngesimo sakhe-ke sokuxosha-ke laphayana-ke uZulu emsebenzini. Kunalokho-ke uye wachaza wathi-ke akekho umuntu ongamazi-ke uMsimango ukuthi-ke uwumuntu okanjani khona kwakhona nje endaweni-ke. Uqhube wathi-ke ngisho-ke kungabuzwa-ke abanye-ke abasebenzi-ke bangamchaza ukuthi-ke uwumuntu onjani. Uphethe-ke ngokuthi-ke bese beke bakhuluma-ke udaba naye efika-ke emsebenzini waze-ke waxolisa-ke uZulu. Kodwa-ke uyaxakeka ukuthi-ke kungani-ke esemvulela necala-ke kushayela lapha uMsimanga. Uthe-ke usho khona-ke ukuthi uma enenkinga akazikhulumele nabaphathi baso-ke isitolo, yena akasayingeni indlobo-ke indaba yalo lolu daba. Yikho-ke bafowethu ukuthi-ke nginikhumbuze ukuthi ningakhohlwa ukukhomenta, nisubscribe, niphinde futhi nilike amavidiyo esiwaphostayo. Danko.